ni wa convince Mukamba wese hivi awena kana chama kecha UDA kina ati aingi akamba sindu ila nikite dini Mukamba ndiwo ukuriwe kuriye Mukamba ni wakwasia ekatose risk tuiwe mundu ndo ukwasi niwisi ninye nai mjumbe wa mbe kuiba koti Kenya. Mjumbe wa mbe kuiba koti Kenya ni Muthama. Nikienda nitume message ya kwa siati ni concerned na maisha wananjula wa kawaida. Na ndizio kaingi nongele balange iwabikisi akamba na zinge ini wobi wa yukiti ya uhuru na ke Muthama ni wasafa. Kwa kumela kuiba koti. Kindu cha keli nije mjumbe wa mbe wabwikiye kwani kotini nikenda andu alama tena degree mwikasiwe kuungama nundu nizika notongo yuma kwa ngai notongo indosa wana kisomo kisomo hiki sio na nzome taziana especially situ si akamba na binya wako guonde nundu mjumbe ya ikiandulu ya kongusuru na nina record ya pesa ila na umezisiana ono mundi ni umezisiana fees lakini yundi umasiondo na umazisiana msala wa parliament na msala wa ni senator nona nia na tabia yambe ya katatu ni mundu ula atwika mujumbe kana senator utaandika mundu wa ndakame yake either my brother kana my nephew kana my sister kana my niece dini wa ofisi siakwa sia tongo ninye mundu wa be kubinga kindu kilake mutu awekete masako cha unenga nile kasitu mana siaba ya mindoni baya katumani kilake ne kakiba wale na ikoti na inabinga ninye mundu wa be kuthi kotini kwikie kwani anu mambo boda athosia mambo ka na okasi mama saku maikaive koti na kwa kitumi kiu isu ya rule wa kwithiwa ya Kenya yonde atema saku bebo ninye mundu wa mbe kuthiunga Mukamba ngazi kitheka giki ikwatwa giki koma na ngiazigalo na mwenda ungatha kathai lakini nobody ukosa kitheka giki tu pai mundu tonya uchosa licha kamba mama saku na maende kwekwa akaenda koso ninye mundu wambe kuungama na kuchallenge utawala Mukamba direct pala gina mundu lotongoezi iserikali na kwatwa mara tandatu ditetea haki ya Mukamba demonstration yisu yonde na unengo sindu nini akambingi ni toetie kwa siati ni mutetei wa haki siandu maitu tambio kamba na ile kwenda Kenya akaune ya Kenya ni wasongea kule yako na imu vya muno mbetikira na mboso mamotomani angivana nondo neona mamotomani maende no ulika uno ayetie nibiusi mutuku kuma matungulu mwa wanduya wesawa stima ni thina kayata kui cheleni aivu kuvaka muvaka ni kwasi acha muvaka kiambu ni kwati nwelo nondo kwase aya kane some motumani yangi bano unona akiase is true Muthama anena uwo ando ni matele mawa ake unonge aiti ati nikevu mwendo kuma makweni mutitwandei mheshimiwa Kalonzo ni wavikie na kwithayana ngokamba vyotuevoya tutate unge ta Muthama please hausuni woni wake na wetu mandabia maseto makuna pala umite ya Muthama atungiani akamba on the vamwe nikenda twithiwe na wasia serikali ni ila yukite ni Thomas Muthoka kalawa makueni kane some angita eliu nikenda twende na kilungu kitu will Kalonzo stand as a president 2022 suniyo kuliwa kukula mheshimiwa ndisikana inotonyewa kuisongea okay Muthama andu asumoka kutheka na mai sisi angali okay sawa
ni kwatia wetu mautumani ulwa kila tuende na kunenia vano ndini wa ikumbi ya siasa vala mwendo mosisia no tebya umonde kilungu cha ikumbi ya siasa tu studio tondo tu ya watu imwe kwa imwe kuma musini wa mheshimiwa Johnson Muthama na ula wa seneta wambe wa kaunti ya Masaku ungua katiba keu na oingine we mwene kivila wa chama cha UDA mheshimiwa mwanyane wako usonge makuli aso ndila ya ile usongo no yimo yeye akana Kalonzo akebe president niwe siju kwa sisia kwangelekani kwangelekani nuko na delegation sia Coast Province ili ukoma na mheshimiwa Ruto imunenge mahitaji undu meenda Coast yeko Central ni naye ndiye kwa na Ruto imunenge mahitaji undu meenda Central yeko Western Kenya ni naye ndiye na nikuthi na kwa nembangite twende na kila kona ya ndini bangite kwa mheshimiwa Ruto namba ile yake ulokuonekana ndu Mateo Mwea kana tienda witu ikona kana tienda kwitu ikona lakini meumia tiona niwe wa ile usumbe ka Kenya ni mheshimiwa Raila Amolo Odinga ju akamba nenda makudi ati mano ni delegation yipa yakuma kisio kimwe cha Kenya yenete kuna ku Kalonzo imwe ati mundu itisi ukasumbeka tienda witu ikona payi onandwe na kwake vain delegation ineuma za wokamba unaukamba mbene ikadi umwia nitokati usupport uke president wa Kenya ukeyungamasia no yungamia no yati wana ma family yakuyoka yona kamba makomba na ndana maimu kuna kura ndatuika president tuko na ile ibela miongole na 5 miongole na ile ndiye sisiana na tuibika bau na tuidi beyond that na tuiva na chama kina ajumbe makuma region imwe kana mbaine pauti bandu ba mundu wende tusumbika na mundu la kuwekileko ni withima ninyo na ni anata ninyo na diba yandu aya meva yanza membosata ila na manyie 2017 andu alama ina unewa ticket ni waipa ni mathurumewa na kuoswangi mataikwe manewa ticket yisini mbeza manenga nae kana ni ndu kana ni chau ninye mundu wambe Kenya kuungama kwa siati nundu ninatuye nditangaza siasa ya chama cha waipa na ndiyese bakedwa pe uwo na aki ya kunenga na ticket siya kuungama na nundu nethewa andu ama mina kuteswa na kunewa dharau ila manewa ndina usungio ni manenga une mangudi ati Senator Muthama na taina ku we ticket ya kuyaumia na zito sia nasia nundu ndi kuungama kwa niaba yakwa na no wejungume aba uteti wakwa ulani naguo ti wa Muthama twike kina musi wake ni wa kutwa mukamba kindu na sia ndiungama kiuni kindu kenge juongera ila nambani 2017 ila ngutalela silo ila nekete lakini keka na ina tamaa niva no sie ngasemba na ndia sia ati kaminda kiye na kiwegera kiwa kwete yene na kwa deja kwa kanzembe nacho lakini naungama na alama thina gwa undu Yesu waungamie na nai ya mundu yulu wambi akwe nende yona nesa naungama na nasi ni ungama baba siku ova hii chance cha Kalonzo kutwika president nundu ndena wasia udhinza wokamba na bainda yayinza wokamba na baimu bango onomwe ate ulawepo ni wa Uhuru amutwe na ke Uhuru ena Raila kwa ume na hivyo then tuizika na Uhuru akatwika ndeu support Ruto candidate wake na Raila pakube musaje Mudavadi na ke wetele na ke Kalonzo ni wetele na ube Gideon moi wetele manewe ni Uhuru ila ibinda yibika kikabu kengi akaumia na jendi na ngitiwa na kikabu keu mundu joke nyama ile yunyunga na waisembe wekaende akathambe na yeno kwa aya mheshimiwa tu wane ni andongo isina likanave na One Kenya Alliance
na vala Kalonzo Wivo bena Musalia Mudavadi bena Moses Wetangula na bena Gideon Moi na ni mone matangazi tekana maketi kibela atu mena mbo weta no loketi kibela cha president tuko na ngwata ni Yesu twetonya gwitha ye threat muno kwa chama cha UDA kati wa andu azuwa weta no ukwitikirwa Central Kenya no imanya kana kura ya Mwikuyu umunthi niba kubi milioni 6. That is a block by itself. No kati wandu hawa weta jume one Kenya would draw that support. Ikanonza na ni gwana gena lungu nimoni nyonde ila uthinyeri aendia lungu na yao kuone kwa Ruto. Jui kibila kikesilaba Museni Mudavadi anaendie kwa nataka kuombana na andu kunaema. Andu aba imundu uthi Kisumu. Akathokwa undu Ruto na thokwe kanondo Raila to na uthoko. Andu aba imundu uthi Coast Province akathokwa undu Raila to na uthoko kana Ruto to na uthoko. Kwa hiyo one Kenya no ni yone ya petition zia. Mundu ila ne ye Kalonzo ju lika tuiki opposition na tuioni anduma Kenya kana Raila ni watu betray na ndaamineka you wiziti that no wiziti ndie nando yu nundu imeona hii mundu no endie peke nduki hivyo lakini nikikuye na adie weka aya na uru wete ne yandu ange hata na yuti yona ni face ya ti tuona ni uju wate wa kuona ni ati mundu no to betray mundu no tukengie mundu no tubonyaniye yuti that ndiye nando lakini ju ndubona ndotanya buthi umundi ukazia ngejela na uru na Raila nengumetikela sindu yema twita nengusitikela na unukila wambe ya umale wazitia so kumanyika msimamo wako ni mwao aya mheshimiwa tu hapo niona makulu ma Facebook nimeenda na kuka na ende na kutuma Facebook ni Motongo TV ngwitha ndima sisia na nienda kutongo tina baini mheshimiwa tumwite tuwe mwana mwina mheshimiwa Kalonzo kwa ibinda yasa we chamani cha Wiper na indi itina woka wafikiana kumala akamba ingemerito mayekulia ni chao cha thoki wesaidhi ya ni vetu wana wakati watu ya kuna Kalonzo wa Musyoka na ainge mayekulia siendo ino onenia oyu wale ya kunenia ibinda Yesu niki yu kitumi cha kweza tuina differences na Kalonzo utabi ibinda ya Kibaki na niwe siku ya wati wanabuyanga hii tuya ekea kundu Mwanza mara Mwanza kundu miongo Mwanza lakini ndi utuya ubite bau kwa mwizu dithi tunina Kalonzo tuicha zuta mumba nisia mangi tuamwigiathi akani na tuwa munengota nina musila tamwia athaba yani mubenya mwile iwe na kamba aibe ndukaiatha ngalila ya kamba vandu vakumathi ya nyamwiye valuke maye ayatha ngalila ya kamba aikita kuatha kamba ju tomesia na Swahili maasya kila kitu ina mwisho wake yu natinokie kubika ngethini na nathiulika niwese vaiki ndukia iboe ta utuitwe ngumba una andu mako na mayu front mbe na maikwea ura idiva yendo bambana na ura Raila idiva yendo bambana na Raila Mudavadi nozu Gideon nozu juandu hao ndena Ruto itakuya pautu yendo bambana na andu asu na yu uiliu tuse ubiti kindu kiitwa NASA coalition na tubangite tuthi demonstrate nikienda tule matokeo moja kusi Raila timwithia akomanie na uru manyuchei na mengwe na kila kindu na mweju bandu bakuunga mawasi kiti ipo nuku weju nundu wengumba u ile nyumeto ni mbai ya kuasi ati ki tuipo na eva itu ulikavo no tuikadile mbi chambiwe bala kinambiwe mweli chukumya muthia tukitikile kana tukile ju uitweka we ti twite ngumba o ya usama na andu asu ukatia wanza makaima kasama na mumala maikwea utamina nzama tinu kama ndo anje ukamanya yuko sembete kula tui yuko itwe ai au masiwe makomanie na masama ta komania muomoni
na matu yetu part and parcel kana tindi ni wanza majiba za mesu you know na ndatonya kumezia kubitu kaba yusi mbinda na waumba ngomezi ibinda ya moni nyene siaitie moyu to the face na mwe Mr. President akamba kusupport kulama usupport ite nongi no yuma make sure kana kanonzo yo succeed to nena nyenda moyo mundu ite ba piu moyo yete gelasia sina njia nyingine hiyo barabara ndio tutaenda na yu andu alama itu maileva maina negotiate yuto suungulia na kwa maana moyo maimu ya mzee vile utaamua ndivyo tutafanya lakini tunataka uangalie vile Wakenya wanataka vandu wako asiati bai ya kwa bala numete yembe ati matue maunje naku they want me to be the president of Kenya nigena kindu yukikambia uthe ukendi tene yuti ibidania titumia diplomacy tekuo ili atiwa wachana wakamba akambe kana amo kila mene wajo mekata jomeoza taju jupa aba sikila kiseubitu kwa wati mukamba kindu kiloto na unewa kinene pyu dino wa coalition nino dino kuoneka kusobe ne BBI dino bila itano president deputy prime minister deputy na deputy jukui wa ibila sito nisiana ile tikanewa to sati kungeta na mamu na kwe wano deputy prime minister umwe kiuta abitia tinewe speaker wa mbunge na kiuta abitia tinewe cha majority leader wa chama kila kiiga vitongo wetu hivi la situ ni tatu nani utabia nezaki ni mat na ikatua dino wa coalition ino yu One Kenya Alliance Uhuru na Raila na umeange mevo na nicho kuona juma yenda kusobia kadhati force ko with the nekeoneka kena vinya lakini ni mamisi ye they miss the train, they miss the target at the right time bada kwa ile kuatakia ni mabitisie jume meunga media basi itina iendele na kendele wana ndena sijao ndena side driving mirror yo na ndo na mokomo na wale ndio ina kito umbazi niendie mheshimiwa mtikilinde some motomani ma Facebook naondo niona ni maingi mono unaitwa John Ipman Erastus kwa kosoa mheshimiwa omwe wingi wa ikomanotiwo wingi wa kula na vonivo anasiasa mabitasia na mayambi ya Asia ni moyi wekula nenda education nikenda isaidia nonenga mwanya wa songia onde unona ake eto akathenge asenda bise muthamani na itumi 10 sia kumukwata mbau ane na kalaka uo lakini kwamba ya mukamba ketha okewo muthama ni ngumba na akiono asia muthama kwa ndaiya ni wanganga iti akamba muno netwa kwatie o muno oitumya va oitutwa va nyeta mwikali wa kangundo ni muno omituki unatu ya undu Ruto ni kingei usune utumani wa Ipman omundi uyenda utuya kwa Ruto kila unatwie wikata aye twi asomu mwa mheshimiwa usine bwana Ipman na aki unonge aite kulya muthama kitheka cha Komaranch avinde isie niki na aimi mama tungulu ni meothina kana some wa muthia uno etwa mwani kiwanzioka ngethesie muthama muno kiu ni kiamba ngomba unene ya mukamba ngole se muthama wekeka kwithi wa mwene kivila wa UDA fe kivila kingi ukona aite 2022 nosongiwa Ruto aungamite va ni wa Jubilee kana ni wa UDA ethia Jubilee inyweta atongoi ala mumo kwata mbau mwena utau mwao kwake mheshimiwa Amboso ongeasu egazungie kulio inu nutazimwe yonde atyo yeye akiteka cha koma nduti dikaserikali yeye ngira muthama ni wangange tia kampani wikite juma sisi andola matumete mojumbe ba katiwe 10 muonza kana nyanya meitikela na kundu ngwenda eli kanomwe ni mena kiswani okiki batokani kitumi niki uwa wetu wa majority
nenda amanyeka ati na nikwate ni mwitikili na nenda umusomea musoju wa Biblia ila Pilato waetewe Yesu aetewe Yesu na andu mena ungi umowita wa balaba na aungama asiati kulingana na mwia witu wa kiyuti ila tu kwa mbandu telekasio mwe yamba hangi na nundu bakwa kitumikina noeli ni mumesi Yesu we wake onai wa usiuchandu na kubosia wau na kumatho ubo usumbe wetu wala bonake we wake ni ukwata ibitisienyu kunungania asiana sienyu kugua ng'ombe sienyu kugua nguku sienyu mwenda ni mulekelie weba yumundu ame unena mama nyenditelema maisiati ila wasia majority tiyo ni wakengana majority ila yo kabala we na yeti kilondu ukwasia mumetho ame supporters mako maisiati ni unisom kwa wasia munene tuthaisia balaba no yamba Yesu ila twakulia ai mwasi hata matungilela whether majority yasia Yesu ekiata ambo whether they were right or wrong umunde njutu maatu asia the majority they have their way the minority they have their say you andwala maiba uwa nini ni maneni maze Yesu ndiye makosa lakini kila maina cho ni the say inzi ya mbenela ya kuisila ya ina majority alama isi Yesu ekiata ambo yuko ula ukunena wao kwa sekana umba no munene tiwo kutwika ni kura ni wakengana aende akasome Biblia nesa one alama isi Yesu ambwe ni mama ya ingi na Yesu ndai makosa lakini yakata ambo sunemu ya keli ni kanani ndo nyakwitwa na kibila kwa Ruto nye ndi mundu wa kutulia ndu ni chikibila na ti lazima mudhama etu atwike kindu aje lakini mudhama kino kwenda no wasia wa kunena na yasi ati deputy president nengania ti lazima nye uketho we kina nye jukwitwa mwene ngasia tati serikali ngayutwika kina pe we munene muno ndonya ukuna degalile kibila evani notonyi wa kamba amanengete akamba amanengete utoni ni watsumbika Kenya na neonenge kwizela ba wigoka nenga kwizela chamani cha UDA wata nakwa kwiyandikithia na kutwa mekunia UDA kura you ona kwamba undeclare ka position kaukekoka akamba mbithukisie umunde mukazi ya 90% mwekunia Ruto na UDA kura na mwiko na bala muthamo unji uru eta Kalonzo kwacha akamukudia tikanata na kamba nundu tiona imaendie na ke Kalonzo isi la imwe ai ukambitikilia ni presidential candidate wa Kenya ino one Kenya akamba ni kuigwa undu kwasi tibe kutiba taba gaini kutiba tamba yabo ikata taba gaini na bondi poti tona utuma tosela chao tosela sinu yame asiende mangangitie mama nyakana 207 na tuweka Kalonzo vice president 2013 na mtu running mate wa Raila na 2017 na mtu running mate wa Raila yukwa me mundu umwe atu Kalonzo running mate wa Raila kana wa mundu ena vinya kana wa Ruto kana mtu running mate wa mundu ona wipoto na usinda serikali ona kauni tunoya wakura nasa sio yo balata ungamu panetho abekitetemu na usirikali una wipo yuke kativi Raila ndetho aitwa ni Uhuru etiwe nundu nitwa thingi dasia Kenya kadingitho twende no nasa yuba ama unji meazi ina nina mangangaiti yukwa njue mbindetie where are they nu kwivika wasiani wa mukamba yu utonya kwi wati na kamba mazia kana mukamba munwasia
kana kwa Afrika mukamba onde ukia kindu kana onde uzio kanetima na nane nganengele kanyenzo yuzu kungu kumbe ni mangangeti kwa nakulie nikimbibia inaumie itena account ya mwingi nolona metetene yuta na liga serikali ni ta form serikali na Ruto the first 5 years nundu ibinda ni boya urifio mebaka ni ho BBI ino dibita nundu ya pita ikatulock out ikatubingianza ya pita ikatubingianza lakini yabaluka together na mwanya wa urifio mebaka akamba maela usizi na ibila hizi parliament maka nazo kino kina kamba maela usizi akina uinuko ni county ya mwingi na lika staff form government na Ruto kino kila agenda ya mbe tu mutwaya ninye ni bali miunga meya ndiko ya itiati agenda number 1 mwingi county agenda number 2 mwingi county agenda number 3 mwingi county then number 4 yati ya mabatala betikile be kulesia kulone mosia ise ndiko tshona yonesa asa mheshimiwa niwethu nunethu yongama kwa kabinda na okay wiko nyumbani sia onyaicha wa mauvo oyasya kana serikali ya Jubilee inalosani mheshimiwa Ruto no kunetu na maondo malosani siendo nana enge makoleti ni chao chave ndukie mheshimiwa Muthamola wasya kana Ruto ni molosani oyumetho koma pamwe niwisi Mose ila wosi weni mwetu enyaba lao ndiye kuwewa muziki wa balao na atwika mwana wa mwetu wa balao na atwika mwana wa Usumbeni na kulingana na mibango ya unenga ni Usumbi Mose niwe wedhiye na niwe waile kuoso Usumbi kula kwa Farao eka Ramses mwana wa balao nundu balao ai munini kumwetu indi timu tusonge temo medhigizi kamba kusoma Biblia ndo ya Asia naona yuko Biblia mo ila wa manyie kana ni muyuti edhiye mu Misri na muyuti mayukita na Mose ulwa kana ni mwana wa Zumbeni akwatola mu Misri ekata oha kwa niaba yao ya yuti aitane muyuti uwo nena wa manyie kana no manyikie nicho kyatumia toloka adikola wete wenenga ikwa muthoni yethro ayithia ozeto mwezi wa kwithia kumo Zumbeni kwa kutwika mwezi wa indi nasio kamisli adio tasia na Israeli yuke kamose ndari ya laisikana habe balao haiwekalo balabe wekalo na landu make momba ama balina makona waibo kona idiko lamai ayuti maitho mama Misri nundu ngainde thatu ya mundu yunakwa kuya na ina Ruto na kuyeta nena ni Asia twanena na zinde takalonzo asumbike na naligabo ni takalonzo asumbike kutia siasa yes bisu siasa yuneza kurealize kumbe balao une nake onaneza usumbika akanenga kibokongu na ya ndo amako Mose aziaye ndine wake bokongu na ya yutinyi kaichame wengi yuna kwela ina menie kurealize kana pe katel na iseubitwe twimwe iseubitwe ya kubingia anduna kuliko Zumbeni nekese ubise klasi chayo chakwazia na weikina na ile ujue kina na weikina na ile ujue kina na weikina na ile ujue kina ai demata ikindu ayo umilela bana nethia ile bia yake kotoni ila ya leilwe niaki neze si utuka yake kotoni nethia Ruto oju ola wabwa ni wetu wo kubindwa masabu ju masio kabala mai yuku ya Misri etaumie chenzi ya udika nani na maike ondoka Misri unudizio kako inondo engimethre mai kule maase mheshimiwa kwa niwe kabina ku eka akwilela mheshimiwa Ruto yo ona yemutheuta ewa isinde samu the boss nendi alamu ina makule ende na kuwete kwisela ili tatu kenda imu itano na ndeni wa Facebook ni Mutongoi TV tu live ndeni wa Facebook na ndeni wa YouTube tu ni Mutongoi TV official na ndeni wa website tu www.mutongoitv.co.ke Twitter ni @mutongoitv ke @erastus kithoku enda vau utwatie tu imwe kwa imwe tu na kimheshimiwa Johnson Muthama manduya na ula wa isineta wa Mbe ndeni wa county ya Masaku na nimwe mwene kivila wa chama cha UDA na kila mono kioko na mheshimiwa Ruto na ve ikulio nende na
kunena newa na likana musesi wa mwoko lile ngewa ya Ruto na chama cha UDA na Jubilee. Ni wisi hepa andu matesi na muno akamba paiki bado ni cha Jubilee UDA ingi maasi anesi ama tofauti isu paiki bado ni cha Jubilee UDA kituminiki paya Jubilee yuka ufomiwa he chama cheta wa PDR na kiendi ni wa coalition na Jubilee kwa una ndwele matwanite kata umondi divorce ungi unless maenda kotini na jukila tunekie ni ubindwe sitwa ya ya mindo ya PDR kwekia UDA kuni mushirika wa chama cha Jubilee ateju unyanya ndwilo undu Wiper na Ford Kenya na ANC na ODM na shirika NASA coalition kwa huyu ona mjumbe wa Wiper akauma akadi kukuna kura na nduma ANC haimu yaona atulo kwa Ruto ni deputy president wa Kenya atongwesie namba ile wa chama cha deputy party leader wa Jubilee na president na party leader wa Jubilee yes. Na yo UDA chairman ni mudama yoto ongwesie na kina yumbe ndene alama ngula na yumbe ma Jubilee jumutwa noti ka minela mbunge no yivela igoti itani okay osinu wazo Jubilee yoka na UDA ile yoka okay kanati to solidify tukwatia ni munopyo twikienga munene glue na utukwata nyabamo twikikura hivi utwika kana thini wa siasa by permanent enemy na by permanent friend ni batonyeka mheshimiwa Muthama akathokoma pamoja na mheshimiwa Kalonzo Kalonzo no abindukie nyindile nana Kalonzo in fact Kalonzo na mutwite undisputed leader wa baya mukamba na munene iwo lakini yunundu ngundi siake wikile wa mwya kunza ngundi tukite weza hivi atungie moko muongo na juziana ni ukuno yu edwa de binduka na yuma kilomwe cheve ona yasia yu baba ikwesubana ninatwika mutete iwa mbai na ningu kwa kuondu we mbai tiba kubyo usiokeani lakini yejumya ju na asia kwangelekani au ngamia asia kindu giki tuwakiende BBI ni chamana na yasia kana kubindu wakatiba kuya ile na yasia ngedino ya ketha nigwe wai muswaki wasakite mayo na ndwangi na ne wana asake make na asaka mambia kwalia na ndenda mukambo ngea kwa muswaki usu na yichetheka na yasia mandi wo musaki we na mutaa nikenda unyi kyali kya mayo kila wabakiwe na waina mu jute te kala na keketa unengo wa kwa bwena na di tayari kusiokeana na kebaidi lakini ejumia na asia never again at any given time ngonia aume muongo kana ngamati ya matwiti ondu matwie ngaungama na kulea na kwase kwa niaba ya mbai yitu yasiye aume alama iku kuma tena yasiye kibediketa wasioke mau chathana cheise kana kiona andu atune mesile ukangani na mena mwaki ngusuni azuma ya zungumo kite wakuite ile bitizini ngusuni nundu bileta kitao bekala mwaki na tiyumbe chezo kwa jeze kiona nsoka nene yumete kiswani kikadio bika iyane ule ni Lake Victoria usiwe mutambo wasisia munene waita wambe Kenya eta wa dolo wakeli eta wa mulingi wakati eta wa kianga ijitiza mau speaker wambe wa mbunge eta wa Fred Mati akamba masabau chief justice wambe eta wa Kitili Mwendwa mu Afrika akamba tusamau mudlo wa reye kibebelo cha Kenya mauti Kenya aya record eta wa munyao wa Kisoi akamba tusamau mukiti wa uhuru wa kukana nzia mukamba mbe eta wa Ndonye wa Kauti niwe mukamba wambe kuthikwa akulumene na mukenya wambe kuyalamu likenda tishu na Afrika maitisho Michael challenge mso mukamba wambe ku challenge direct governor wa Ilobi pa musungu eta mwindia mbingu umisi akamba masa kuna mawe okakuya musungu bwe kwata ngombe si akamba izi record yitu ibwawo
na tuitonya kibeti kya mbe minister wa mbe mundu muka eta wanyiva mwendo nyiva ni we minister wa mbe mundu muka kuweto katika Kenya acting chief justice mundu muka onakawena kiti yobengizwa eta wakulomena mwilu we witu ni kuya record na paipa ndisa ubi katika twi katema utungwa itina wandika ibe la ngisyo the director wa NIS commissioner wa polisi wandika chau director wa CID baiki bila